که ایریشی شیخ مقصود و اشرفیه کر مادم وزارت پاراستنه یا حکومت وگوهز لسر پیمان امضا کریه وگاوه که ایریش کریه چند کومن چته ینکو بر گریدای دولتا ترک بون و وگاوه دبیجن ام گریدای حکومت وگوهزن جه خواه دناوا بان ایریشان ده دگرن بری نها فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی ده پیوینا خود گوت چند کومن تندرو رادیکال کو بره گریدای ترکیه بون ناخوازن چارەسەری به پیش بکەوێ یەک جوان کۆمان الحەمزاتە سەرچەتەیە وێ سەیف پۆلات ئەبوبەکرە vêgavê bi navê firqeya heftê û şeşan cihê xwe nava wezareta parastinê de digire ev hêz li kû derê ye li Helebê ye yanî rasterast destê vê koma çete divan êrîşên li ser Şex Mexsud û Eşrefiyê de hene ne tenê ev kom heye di nava wezareta parastinê de ji bilî wê jî hene ku em behsa wan bikin û ji her kesî ve tên naskirin ku ne çareseriyê dixwazin û ne jî dixwazin aramî çêbibe Koma Sultan Süleyman Şah ango el-Amşat serçeteyê wê Ahmed Casim Abu Amşaye di nava wezareta parastinê de navê wê firqeya şêst û dudwan e li Hemayê dimîne ev koma çete lê belê wezareta parastinê nikare wê kontrol bike koma sêyem jî di heman cihekî hesas de hatiye bicîkirin û xuya dike armanca wê gûrkirina rewşê ye koma Ehrar Şerqiyê ye serçeteyê wê Ahmed Hayis ango Abu Hatim Şeqra ye yan jî Hatim Abu Şeqra ye li nava wezareta parastinê bi navê firqeya heştê û şeşan tevdigere hikûmeta veguhêz ew li Reqa Dêra Zor û Hesekê xwedê giravî erkdar kiriye ji ber vê çendê ev di xeta temasê ya li gel hêzên Sûriya Demokratîk e îro roj hikûmeta veguhêz taybet wezareta parastinê dibêje ku wan êrîş nekiriye yanî ورخویایه که دست وان کومن چتد وان ایریشان دهیه چمکی دولتا ترک وان بریو دبه و حتی ایروجی دگلک دورین داگرکری ده جه خواه دگرن بتایبت که دو هفدمی سردان شانده یا ترک یا لشامه او ایریشان لسر شیخ مقصود و اشرفیه هات دست بکرن و خویادگه وان کومان رولک سرکه ده ایریشان ده لیستیه